Boleh mengancung dengan baju long pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan wateta buka, sumpon urapah limang lalai pebulit tepung pegat kuih bah rorom teman buka puasa, sumpon urapah limang lalai takrut bah timan temayang hansep teman uku dege mita kangge blabah jo si tempo ada ngan timpan tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana ku hemu tempo punoh ploka punoh cawan lengkap makanan gehidang di atas meja di musuh tambo kata tu ge buka rijang lengkap makanan gu cukai gu demi raba letak gu bajong kue propika habe tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya letak gu bajong kue propika habe tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya akan gu pak bau gelengku batok menjanjan geramah santan misi kam sibo lagona bagu du budong kata toram tu plah pinggang kaang bengkang sebab barang puja lagona hetan bapegan kue bapu teh pika tare terawih pikahan pulam sembahyang isya hetan bapegan kue bapu teh pika tare terawih pikahan pulam sembahyang isya munyo lagenyan puasa tanyo hairakan kanle ke Tuhan tetapi pun turut hawa kanle ke Tuhan tetapi pun turut hawa